Mu kiganiro ibirari by'ubutegetsi cyo kuri uyu munsi tugiye kugaruka ku rugamba rwo kubohora u Rwanda, turebere hamwe bimwe mu byaranze intambara yaherutse ubutegetsi bwa General Juvenal Habyarimana mu 1994. Turagaruka no ku bihe binini byaranze urwo rugamba n'ibihe byakurikiyeho, turifashisha ubuhamya bwa bamwe mu nzobere za gisirikare b'abanyamahanga bari mu Rwanda, inkuru zakozwe ku Rwanda muri icyo gihe ndetse n'inyandiko zashyizwe habona ku Rwanda rw'icyo gihe. Ikaze muri iki kiganiro, Ngendi Alphonse Muhire Munana, iyi nayo ni Isango Star. Mu buryo buhinnye ku ikubitiro, intambara yatangiye ku ya mbere z'ukwa 10 mu 1990, urugamba rurakomeza rigera ku ya 4 mu kwa 8 1993 agahenge, ubwo hasinywaga amasezerano ya Arusha. Habanza kumvikanwa ku isaranganywa ry'ubutegetsi hagashingwa leta ihuriweho. Mu kwa 4 mu 1994 wari umukuru w'igihugu Juvenal Habyarimana aricwa, indege yari mutwaye iraraswa, igihugu kigwa mu icuraburindi ry'ubwicanyi buhambaye, abataravugaga rumwe nawe barahigwa bukware, abatutsi b'abasivile babarirwa muri miliyoni baricwa. Ni jenoside yakorewe abatutsi, intambara ikomeye yagize n'ingaruka ku karere kose k'ibiyaga bigari. Nibwo yari igiye gufata intera ikomeye, ingabo za RPF Inkotanyi zahise zisubukura urugamba rwageze ku ntsinzi rusange. Hashinga ubutegetsi bushya, leta y'abatabazi irahunga hamwe n'ibihumbi byinshi by'ingabo zari zimaze gutakaza urugamba. Hashingwa inkambi nini cyane z'impunzi mu burasirazuba bwa Kongo, izi zishingwamo n'ibigo bya gisirikare hagamijwe n'ubundi kongera kugaba ibitero ku Rwanda. Ibi nabyo byatumye habaho intambara ya mbere kuri Kongo kuva mu 1996 kugeza mu 1997, nayo ivamo indi ya kabiri muri Kongo kuva mu 1998 kugeza mu 2003, zose zihuriramo ingabo z'ibihugu byinshi byo muri Afrika yo hagati n'amajyepfo. Mu nyandiko zitandukanye, urugamba rwarangiranye n'umwaka wa 1994 ubwo RPF yari imaze gufata umurwa mukuru Kigali, ahandi rwarakomeje kugeza nyuma y'ibitero shuma by'ubucengezi byakorwaga n'imitwe y'abarwanyi baturukaga mu nkambi zari zarashinzwe muri Zaire. Mwigereranwa risanzwe mu minsi ya mbere itegurwa ry'urugamba n'intambara nyirizina muri taktike za gisirikare nubwo impamvu z'intambara zitandukanye, ariko uko M26 ya Fidel Castro n'inshuti ye Che Guevara bafashe umurwa mukuru La Havane muri Cuba bagahirika umunyagitugu Fulgencio Batista, niko RPF yafashe Kigali igahirika Habyarimana. Mwigereranwa risanzwe mu buryo bwa gisirikare nuko intambara yakozwe, imitwe yombi yabanje gutegura ibitero bifashishije udutsinda duto tw'abarwanyi bagendagendaga hirya no hino. Abasirikare bake cyane babanje kugaba ibitero, ubundi berekeza mu misozi. Iki misozi hanamye ya Sierra Maestra yari cyo kuri M26 muri Cuba, niki shyamba ry'urugano n'ibirunga ari cyo kuri RPF. Uko M26 yinjiye muri Cuba bavuye muri Mexique, niko abarwanyi ba RPF nabo binjiye mu Rwanda bava muri Uganda. Mu ishyamba imitwe yombi yashinze amaradiyo, abaturage barigishwa kandi abasore babasanga aho bari kwifatanya nabo. Saa 8:30 z'ijoro ku ya mbere z'ukwa 10 mu 1990, abarwanyi ba RPF bagera kuri 50 bambutse umupaka banyuze Kagitumba, bakurikirwa n'amagana y'abandi bari bambaye imyenda ya gisirikare harimo n'iy'ingabo za Uganda. Urugamba rwari rutangiye, Yoweri Kaguta Museveni wa Uganda na Habyarimana w'u Rwanda bose batari mu karere. Icyo gihe bombi bari bitabiriye inama mpuzamahanga y'umuryango w'abibumbye yavugaga ku bana, bari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ese intambara yatunguye Museveni nk'uko Habyarimana yari atunguwe? Perezida Museveni uko biri kose yahise atangaza ko byose byabaye atabizi, ariko mu myaka yakurikiyeho mu nama nyafurika n'abandi bakuru b'ibihugu avuga ko byamwituyeho gutyo batabyumvikanyeho, ariko ko Uganda yemeye nanone kubafasha ibaha ibikoresho, kuko iyo batsindwa ngo asanga kitari kuba ari ikintu cyiza no kuri Uganda ubwayo. Mu minsi mike yakurikiyeho, RPF yari imaze kugira igabiro mu birometero 60 hanze y'umurwa mukuru Kigali. Icyo gihe izari ingabo za leta zari nyinshi cyane kurusha abarwanyi ba RPF, zifite n'intwaro nyinshi kubarusha, nubwo RPF yakomezaga nayo kwakira umubare w'abasore bazaga kwifatanya nabo. RPF yaje guhura n'ikibazo kitoroshye ubwo General Fred Rwigema wari uyoboye yicwaga. Ibitero bya RPF bisa n'ibibaye bihagazeho gato. Mu Rwanda hoherezwa ingabo z'abazayirwa n'iz'abafaransa bari bafitanye na leta ya Habyarimana amasezerano y'ubufatanye bwa gisirikare. Mu cyiswe Operation Roi, Ubufaransa bwemezaga ko bohereje abasirikare babo baje baturuka mu ngabo bari bafite muri Centre Africa, ngo bwari bugamije kurinda umutekano w'abene gihugu babo gusa. Ariko byemezwa ko banashinze ibirindiro byo guhagarika umuvuduko w'abarwanyi ba RPF. Ku itariki ya 7 mu kwa 10 1990, nibwo ingabo za leta icyo gihe zitwaga FAR, Forces Armées Rwandaises, zatangije urugamba rwo gukumira ibitero. Ku ruhande rwa RPF nibwo Paul Kagame wari ufite ipeti rya major icyo gihe yavuye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho yakurikiranaga amasomo y'ubuyobozi bw'ingabo, yahise agaruka abari uyobora aba barwanyi. Iminsi ya mbere y'urugamba iza gukomera ubwo abari abayobozi bakuru bicwaga guhera kuri Rwigema, Major Peter Bayingana na Major Chris Bunyenyezi. Icyo gihe abarwanyi ba RPF bagana mu ishyamba ry'ibirunga. Indege z'abafaransa ngo zarifashishijwe mu kugenzura ibice bari basize inyuma yabo.
ku ya kane ukwa 10 mu 1994 ingabo za leta ngo zahimbye amayeri zirasa ibisasu byinshi mu nkengero z'umurwa mukuru Kigali hagamijwe kugira ngo rubanda bakangarane ubundi bashyigikira intambara leta yari itangiye. Icyakurikiyeho ni igikorwa cyo guta muri yombi abataravugaga rumwe n'ubutegetsi bwa Habyarimana nabo bakekaga ko bashyigikiye abarwanyi ba RPF. Abasaga 10,000 icyo gihe batabwa muri yombi. Ubwicanyi bwatangiye kwibasira ibihumbi byinshi by'abaturage batari bafite aho bahuriye n'intambara yari yadutse. Paul Kagame ubwo wari uvuye mu masomo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika hatangira nanone kwegeranya abarwanyi. Icyo gihe bari bake cyane ugereranije n'igisirikare cya leta bari bagabyeho ibitero. Museveni yemereye abarwanyi ba RPF gukoresha ubutaka bwa Uganda bagasubira inyuma bagana ishyamba ry'ibirunga mu misozi hanamye aho ingabo za leta ya Habyarimana ku ruhande rw'u Rwanda zitari guhirahira zibasanga. RPF bahaguma amezi 2 mu buzima buruhanije cyane n'imbehe hambaye. Wari umwanya wo kongera gukusanya abarwanyi no gushinga ubuyobozi. Alex Kanyarengwe wahoze ku ruhande rwa Habyarimana niwe wahise agirwa chairman. Muri icyo gihe kandi abanyarwanda bavaga mu bindi bihugu bagana RPF barimo bavaga i Burundi, Tanzania, muri Zaire kimwe no mu bindi bihugu nko muri Amerika no mu Burayi. Ngo byagiye kugera mu 1991 babarirwa mu bihumbi 5, mu 1992 ibihumbi 12, mu 1994 ngo basagaga ibihumbi 25. Isango Star FM. Uretse gushaka abarwanyi hatangijwe n'ibikorwa bikomeye byo gukusanya amafaranga yaturukaga mu baturage bari bashyigikiye uru rugamba rw'impinduramatwara nshya z'ubutegetsi no guhagarika ubwicanyi n'itotezwa ry'abaturage. Abacuruzi benshi imbere mu gihugu ngo bari banabangamiwe na ruswa n'ubutegetsi bubi kimwe n'abandi bifite bagiye batanga ibisanzu yabo kugeza ubwo RPF yashoboraga kwigurira imbunda ku isoko mpuzamahanga. Hariho n'ubufasha kandi bw'abandi mu gisirikare cya Uganda. Benshi muri aba barwanyi nabo babarijwemo. Mu kwa mbere 1991 RPF yongeye gutangiza ibitero. Inzirabwoba za Habyarimana zitungurwa bikomeye n'inkotanyi za RPF ku itariki ya 23 z'ukwa mbere mu 1991 mu Ruhengeri umujyi burafashwe kujya mu maboko y'aba barwanyi mu gihe cy'umunsi umwe mbere yo kuhava basubira mu ishyamba mu bice by'ibirunga. Rubanda aha bahise babona ko intambara iri kugenda ifata indi sura. Ibitero byatangiye kujya bikorwa mu buryo bwa guerilla war, kuva mu birindiro ukagaba igitero utagambiriye ako kanya kwigaruriraho cyagabwe. Tekinike ihambaye mu gutesha morale igisirikare cy'umwanzi no kugaragaza ubushobozi bwo gukora intambara. Aha mu 1991 kandi nibwo RPF yahise itangiza ibiganiro kuri radio bashyizeho bayita Muhabura. Radio yanyuzwagaho ibiganiro byagaragazaga impamvu y'urugamba bari batangije. Ibiganiro bigamije guhagarika imirwano no kumvikanisha impande zombi byarakomeje ariko ntibigire icyo bitanga kugeza ku ya 12 z'ukwa karindwi mu 1992 ubwo hasinywaga amasezerano yo guhosha imirwano. Ubundi hatangizwa ibiganiro mu rwego rwa politike kuva ku ya 31 Nzeri mu 1992. Ariko nyuma y'ubwicanyi bwakomezaga mu bice bitandukanye by'igihugu abarwanyi ba RPF biyemeza gutangiza ibitero bikaze ku ya 8 z'ukwa kabiri mu 1993. Vuba umujyi wa Ruhengeri uhita wongera gufatwa. Intambara itangira kwerekezwa kuri Kigali. Igikuba cyaracitse ku butegetsi bw'Ubufaransa bwari bufitanye ubucuti bwihariye n'ubutegetsi bwa Habyarimana bohereza ingabo, amasasu n'imbunda. Ku ya 20 z'ukwa kabiri mu 1993 RPF yari igeze mu birometero 30 uvuye Kigali yatangaje ko bayihagaritse imirwano basubiza abarwanyi inyuma. Imbere mu Rwanda abaturage 1,1 n'igice bari bamaze guhonga ingo zabo ari impunzi imbere mu gihugu. Mu mezi yakurikiyeho ibiganiro by'amahoro bisa n'ibyateye intambwe. Byumvikanwaho RPF yohereza intumwa zayo i Kigali berekezwa mu nyubako y'inteko ishinga amategeko. Aba nabo bazana n'itsinda ry'ingabo za RPF zagombaga kubarindira umutekano. Ku ya 6 mu kwa 4 1994 indege yari itwaye Juvenal Habyarimana wari umukuru w'igihugu. Guhera ubwo intambara yari isanzwe n'ubundi hozwa n'amoko muri propaganda zihambaye zakorwaga mu bitangazamakuru ibifasha intera ikomeye. Abatutsi babarirwa muri miliyoni baricwa. Ni genocide. Intera hamwe kimwe n'ingabo za leta bahiga bukware n'abataravugaga rumwe n'ubutegetsi abatarishwe barahunga. Byose bihagarikwa burundu n'intsinzi ya RPF. Amezi adasaga 3 yatwaye ubuzima bw'abantu babarirwa muri miliyoni mu Rwanda. Ibitangazamakuru icyo gihe byakoraga inkuru ku Rwanda nkaho ari intambara yakomeye ntibitandukanwe na genocide yari iri gukorerwa abatutsi. Inkuru zigaragaza nkaho ari intambara yageze mu gice cyayo gikomeye. Ariko nk'umunyamakuru w'inararibonye mu kazi ke Mark Doyle wa BBC yagize ati mu Rwanda mubibone neza kubu hari icyo nakwita nk'intambara ebyiri, hari y'amasasu ihuje ingabo, hakaba n'intambara yo gushyira mu bikorwa genocide. Ku ya 7 mu kwa 4 mu 1994 ubwicanyi bwakwiriye hose mu gihugu. Batayo y'ingabo za RPF yari i Kigali yagize uruhare rukomeye mu rugamba ku murwa mukuru. Iyi batayo yari irangajwe imbere na Lieutenant Colonel Charles Kayonga. Niryo peti yari afite icyo gihe ihangana bikomeye n'ingabo za leta zari mu kigo cya Kanombe.
abarwanyi benshi ba RPF abo bari hanze y'umurwa mukuru Kigali batangiza 30 y'urugamba guhera mu gitondo cy'itariki ya 8 z'ukwa kane mu 1994. Itsinda rimwe ryerekeza mu burengerazuba bwa Ruhengeri, itsinda rimwe ryerekeza mu burengerazuba bwa Ruhengeri. Charlie Mobile Force yari yobowe na Colonel Gashumba. Aha baharwanje ari ingabo za leta. Irya kabiri ryari rya batayo ya 7 riyobowe na Colonel Eugene Bagire hamwe na Lieutenant Colonel Fred Bingira wari uyoboye batayo y'157 berekeza mu burasirazuba muri za Kibungo. Itsinda rya gatatu riyobowe na Colonel Samukaka wari ukuriye Alpha Mobile Force, Colonel Charles Ngoga batayo ya 56, Colonel Musitu batayo ya 21, Charles Muhire batayo y'101 na Ludovico Twahirwa uzwi ku izina rya Dodo wayoboraga Bravo Mobile Force. Bayobora urugamba rwerekezaga ku gufata umurwa mukuru Kigali ku mugoroba w'itariki ya 12 z'ukwa kane. Leta y'inzibacyuho yari yashinzwe hihungira Gitarama mu burasirazuba. Ingabo za RPF ku ya 22 z'ukwa kane zari zimaze kugera ku mupaka na Tanzania. Hakurikiyeho igihe cyo kuzenguruka umujyi no kwitonda. Urugamba rurakomeza bigera ku ya 5 z'ukwa gatanu. Urugamba rurakomeza bigera ku ya 5 z'ukwa gatanu. Ikibuga cy'indege kiba kirafunzwe biturutse ku bisasu biremereye byakomezaga kuraswa mu mujyi. Umuhanda Kigali Gitarama nawo urafungwa ku ya 16 z'ukwa gatanu, naho ikibuga cy'indege nacyo mu minsi 6 yakurikiyeho cyahise gifatwa na RPF kugeza hayagenzuraga ibice by'amajyaruguru n'uburasirazuba bw'igihugu. Ingabo za Habyarimana zishyirwa ku gitutu gikomeye. Ku ya 13 z'ukwa gatandatu Gitarama nayo irafatwa. Mu bice bitandukanye by'igihugu imirwano yagiye ikomeza ukwa gatandatu kose kugeza mu cyumweru cya mbere cy'ukwa karindwi. Ingabo za leta zose ziva ku murwa mukuru kimwe n'ibihumbi byinshi by'abaturage. Uretse gutakaza morale yose, zimwe mu ntumwa z'umuryango w'abibumbye zanemeje ko nta masasu n'ibindi bikoresho by'intambara ingabo za leta zari zigifite. Mu bindi bice ingabo za leta icyo gihe zigana mu majyepfo hafi n'umupaka w'u Burundi. Niko kandi ingabo za RPF nazo zakomezaga urugamba begera ku itariki ya 2 z'ukwa karindwi mu 1994 Butare nayo irafatwa. Abafaransa bongera kohereza ingabo mu gikorwa bise Operation Turquoise. Kigali maze gufatwa, ingabo za leta zo gahunda yo gukomeza intambara yasaga n'iyarangiye. Buri wese abona ko ari uguhunga nta kindi cyari gisigaye. Kugumana ibindi bice bya Ruhengeri na Gisenyi nabyo byari bitagishobotse. Ku ya 13 z'ukwa karindwi Ruhengeri irafatwa, bukeye ku ya 8 z'ukwa karindwi Gisenyi nayo irafatwa. Mu majyepfo ashyira uburengerazuba bw'igihugu ingabo z'abafaransa aho zari zarakoze igice bise Zone Turquoise nazo zirahava. Guhera ku ya 21 z'ukwa munani mu 1994 aha naho RPF niyo yahagenzuraga. Igihugu cyose kiba kirabohowe. Mu rugamba rwo kubohora u Rwanda uretse intambara mu buryo bw'amasasu, mu buryo bwa politike nabwo hakozwe byinshi. Wari umukuru w'igihugu Juvenal Habyarimana n'ubundi ubutegetsi bwe kimwe n'ijambo yari afite mu butegetsi bwite bwa leta byari bimaze kumushobera, ari ku gitsure gikomeye cy'amahanga. Ntabwo ari intambara gusa yari imuhangayikishije, ubutegetsi n'ijambo mu gihugu yategetse imyaka myinshi atavugirwamo nabyo byamucaga mu myanya y'intoki abibona. Mu ntangiriro z'1994 Ububirigi, Leta Zunze Ubumwe za Amerika kimwe n'umuryango w'abibumbye ndetse na banki y'isi bakomeje gusaba Habyarimana guhindura imitegekere y'u Rwanda. Hazamo ibyo guseta ibirenge, ariko ku ngingo nyinshi haza kuva ku izima. General Romeo Dallaire wari uyoboye ingabo z'ubutumwa bwa Loni mu Rwanda yitegerezaga ibyabaga mu gihugu haba mu buryo bw'intambara na politike. Mu nyandiko ze ati rimwe ku mugoroba wo ku ya 22 z'ukwa kabiri mu 1994 Habyarimana yahamagaje inama y'igitaraganya, impande zose ziratumirwa kereka RPF. Dr Rabia niwe wambwiye ibyayivuyemo byose. Umuryango mpuzamahanga kimwe na Boutros Ghali basabye Perezida Habyarimana kwihuta vuba agahindura uburyo bw'imitegekere, imvururu zishingiye kuri politike zigahagarara. Yasaga n'utumva ko nyuma y'amasezerano ya Arusha ataragifite uburenganzira bwo gukora buri kimwe uko agishatse, ko yagombaga gufata ibyemezo byose byumvikanyweho n'impande zose. Aho byari bigeze buri wese yashoboraga kwibaza ngo ninde utegeka byanyabyo mu Rwanda, ninde uyoboye guverinoma, ese ni Madame Agathe Uwiringiyimana na leta y'inzibacyuho komanda ye yarangiye mu kwa 12 mu 1993, ninde wagombaga gushyira ibintu mu buryo no gufata icyemezo, ni Faustin Twagiramungu se cyangwa ni Bobo? Amwe mu mazina avugwa aha ntabwo yagarutsweho cyane, ariko Dr Abdul Hamid Rabia uvugwa aha niwe wari umuyobozi nshingwabikorwa w'agateganyo muri Minuar, akaba n'umuvugizi wayo. Naho Bobo uvugwa n'umunyakameruni Jacques Roger Bobo wari ukuriye ubu butumwa bw'amahoro bw'umuryango w'abibumbye. Uyu niwe wayoboraga Minuar. General Romeo Dallaire we yari umuyobozi wa gisirikare. Si ibi gusa, mu gitabo cy'uyu Bobo ngo Boutros Ghali nawe wari umunyamabanga mukuru w'umuryango w'abibumbye ntiyari amagambo. Mu nyandiko ku biganiro yagiranye na Minisitiri André Ntagerura wari intumwa yihariye ya Perezida Habyarimana, mu mirongo y'igitabo cy'uyu munyakameruni, Boutros Ghali yabwiye Ntagerura ati Habyarimana asa n'utabona ibibazo dufite n'ingaruka zabyo. Niba ntacyo abona tumaze aha ngaha tuzigendera. Gushinga ubutegetsi buhuriweho nk'uko byumvikanyweho mu masezerano byaratindijwe amezi 2 yose.
niba ari uko bimeze rero natwe tugiye gukura ingabo zacu aho ubundi dosiye tuyifungiraho. Simwe byaba bibayeho bwa mbere, niko byagenze muri Angola, muri Afghanistan, muri Liban, vuba hano muri Somalia. Ayo mezi 2 mwatinzeho yatwaye amafaranga menshi. Ntimushaka kumvikana ngo amahoro agaruke. Hari henshi hari imvururu mu bice bitandukanye by'isi, niho tuzerekeza. Uretse ibi, banki y'isi nayo ngo yabwiye Habyarimana ko inkunga n'imyenda byari bigiye guhagarikwa. Ku ruhande rw'Ububiligi bwahoze bukolonije u Rwanda, nabwo bwashyize igitutu kuri Habyarimana wasabwaga guhindura ibintu mu gihugu hagashyirwaho inzego zishingiye kuri demokarasi kandi ihuriweho. Philip Reyntjens wanditse byinshi ku karere n'u Rwanda by'umwihariko asobanura igitutu cy'Ububiligi kuri Habyarimana muri aya magambo. Igitutu cy'amahanga Perezida Habyarimana yashyizweho cyageze ku ntera yo hejuru, abura icyo yakora, gisanga asa n'usigaye wenyine, nta bufasha yategereza ko ari we wese. Abaminisitiri b'Ububiligi, uw'ububanyi n'amahanga n'ubutwererane bwana Willy Claes, n'uw'ingabo de la Croix mu kwa kabiri n'ukwa gatatu baje Kigali. Bwana Claes mu ijambo rye abwira Habyarimana ko isaa 6 z'ijoro zibura iminota 5 gusa, minuit moins 5, abivuga nyuma yo kumusaba gushinga impinduka zigaragara mu gihugu. Ibindi bihugu nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika nabyo ntibyasigaye inyuma mu gusaba Perezida Habyarimana guhindura imitegekere no kwemera gusaranganya ubutegetsi. Leta Zunze Ubumwe za Amerika nazo zohereje Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wari wungirije ni Madame Prudence Bushnell wageze Kigali ku ya 25 z'ukwa gatatu mu 1994, umunsi umwe mbere y'urutonde rw'abadepite. Minisitiri w'Intebe Madame Uwiringiyimana yari amaze gusaba ko bashyirwa mu nteko ishinga amategeko. Habyarimana karwanga. Madame Bushnell aha yanahuye na Bobo avuga ko niba leta y'agateganyo yari yashinzwe hitazabasha guhagarika imvururu mu gihugu, ngo bizagorana ko inama y'umutekano yongera manda y'ingabo zawo zari ziri mu Rwanda. Ni muri iki gitutu gikomeye cy'amahanga Habyarimana ngo yerekeje ahitwa Gasiza hafi y'umujyi wa Gisenyi. Iminsi 3 mbere y'uko yicwa ahura n'uyu munyakameruni Bobo wari ukuriye Minuar, amubwira ko yashobewe uburyo ngo amahanga atashoboraga kumwumva kandi ntibagire icyo bakora ngo RPF ihagarikwe mu ntambara barwanaga. Mu bihe nk'ibi byasaga n'ibimukomereye nawe wabibona ubufasha bw'amahanga nabwo yabonaga butagishobotse. Habyarimana ahindukirira inshuti ye y'ibihe byose Marshal Mobutu Sese Seko muri Zaire, yerekeza i Badolite mu biganiro ku ya 26 z'ukwa kabiri no ku ya 4 z'ukwa kane mu 1994 ashaka inama n'ubufasha kuri Zaire. Honoré Nganda wari umujyanama wa Mobutu mu nyandiko yise Silence sur un attentat, page ya 22, ati icyo gihe nabonye Perezida w'u Rwanda Habyarimana uburakari bwinshi no gutakaza icyizere bimugaragara ku maso mu biganiro, avuga ko atumva uburyo Abanyamerika n'Ababiligi ntacyo basaba RPF ariko we ngo bakamutegeka gushyira mu bikorwa ibintu yumvaga bidashoboka byose. Ibi nibyo yabwiraga Mobutu. Juvenal Habyarimana wategetse u Rwanda atavugirwamo kuva mu 1973 kugeza mu 1990. Buri gihe uko amakuru agiye gutangira kuri radio ya leta habanzaga kunyuzwaho ijambo rye rikubiyemo amatwara y'ishyaka rye MRND. Buri gihe indirimbo zimuvuga ibigwi zirizwa kuri radio, abaturage bambara imidari mu ishusho ye, amafoto ye mu ruganiriro rw'amazu. Ibihe by'amatora indirimbo zigaragaza ko nta cyatuma adatorwa zicishwa kuri radio Rwanda, nk'iyari irimo amagambo agira ati n'iy'Imana zabe 5 zikibumba zikaba umuntu tuzamutora, oya yewe tuzamutora n'ibindi. Mu bihe bibanziriza ihirikwa burundu ry'ubutegetsi bwe nyuma yo gusinya amasezerano ya Arusha, umwanya Habyarimana yari afite nk'umukuru w'igihugu ntabwo washoboraga gutuma ategeka ibyo ashaka byose mu gihugu kuko nta burenganzira yari agifite kuri bamwe mu bari muri leta ayoboye. Ntiyashoboraga nk'ubu gukuraho Minisitiri w'Intebe. Aha Madame Agathe Uwiringiyimana ntiyari agitinye kumwereka kumugaragara ko atavuga rumwe nawe nk'uko byagenze ku ya 8 z'ukwa mbere mu 1994 mu nama yahuje imitwe yose ya politike imbere y'abahagarariye amashyaka yose n'intumwa z'amahanga mu nteko ishinga amategeko. Icyo gihe Perezida Habyarimana aterura ikiganiro cyamuviriyemo ikimwaro gikomeye, avuga ko Minisitiri w'Intebe Madame Uwiringiyimana yatumye imihango yo kurahiza abaminisitiri n'abadepite iburizwamo kuko yatanze urutonde ruriho abadepite benshi batifuzwaga. Minisitiri w'Intebe nawe acyumva ibi ashira amanga, atera hejuru avuga ko Habyarimana ari umubeshyi, ngo Abanyarwanda mu muco wabo barabeshya babitozwa bakiri bato, atari ku mubeshyi wa mbere muri iki gihugu ni wowe. Atunga urutoki Habyarimana mu buryo bwa politike. Kandi si ibi gusa, uretse Minisitiri w'Intebe Habyarimana yaje no guhura n'ingaruka zikomeye zashegesha ubutegetsi n'ubuhangange bwe mu gihugu ubwo yisangaga atakivuga rumwe n'inshuti ye biganye muri seminari ya Kabgayi. Bwana Joseph Kavaruganda wari umukuru w'urukiko rusesa imanza, umwanya wanamugiraga umukuru w'urukiko rurinda itegeko nshinga by'umwihariko. Habyarimana yari yarahiriye imbere ya Kavaruganda ku itariki ya 5 z'ukwa mbere mu 1994, ariko kuri iyi nshuro
Kavaruganda yavugaga ko itegeko nshinga agiye kuririnda koko. Habyarimana yabyemera cyangwa atabyemera, Kavaruganda yari afite amahitamo yo kurahiza leta y'inzibacyuho uko abyumva. Uruhande rutavugaga rumwe n'ubutegetsi bwa Habyarimana narwo rwari rumaze gushegesha bikomeye ubutegetsi bwe. Ni muri ubu buryo kandi intambara nayo ingabo ze zakomezaga kuyitakaza, yarageze aho abura yacira n'ayamira. Reka mu gusoza iki kiganiro turebere hamwe amwe mu matariki yabayemo ibintu bikomeye guhera mu 1990 ubwo RPF yatangizaga urugamba, turagarukira mu 1997. Bimwe muri ibi biramutse birebewe mu ndorerwamo y'aho u Rwanda rugeze ubu nyuma y'imyaka 20 yo kwibohora ntiwamenya ko byanabayeho, ariko turibanda kuri diplomasi n'imibanire n'amahanga ku butegetsi bushya bwari bumaze gushingwa. Mu kwa karindwi 1990 nyuma y'igitutu gikomeye cy'ibihugu by'amahanga, Perezida Juvenal Habyarimana yemeye politike y'amashyaka menshi MRND ireka kuba ishyaka leta. Mu kwa 10 1990 nibwo RPF yatangije urugamba rukomeye, ingabo z'Abafaransa n'Abazayirwa ziza gufasha leta ya Habyarimana. Bigeze mu kwa gatatu mu 1991 hasinywa amasezerano yo guhagarika imirwano hagati y'1990 n'1991. Imbere mu gihugu ingabo za leta zatangiye guha imyitozo ya gisirikare ibihumbi byinshi by'abasore bibumbiye mu mitwe itandukanye, bose ari intera hamwe z'ishyaka MRND ryari ku butegetsi, ari nabo ku bwinshi bakoreshejwe mu gushyira mu bikorwa umugambi wa jenoside yakorewe abatutsi mu 1994. Mu kwa 11 1992 nibwo Leon Mugesera ububuranishwa ku ijambo yavugiye mu ruhame ririmo agace kavuga ko abatutsi bagombaga kunyuzwa y'ubusamo bagasubizwa muri Ethiopia, ijambo rigaragazwa nk'iryahamagariye abahutu gutsemba abatutsi. N'ubu urubanza rurakomeje. Ukwa kabiri 1993 RPF yongeye gusatira bikomeye Kigali, nanone Abafaransa baragaruka, intambara irakomeza mu mezi yakurikiyeho. Ukwa 8 1993 nyuma y'amezi y'ibiganiro by'amahoro, ubutegetsi bwa Habyarimana na RPF bashyize umukono ku masezerano arimo ingingo yemera ko impunzi zigaruka mu gihugu, hakanashinga ubutegetsi buhuriweho 2500 by'ingabo z'umuryango w'abibumbye zoherejwe mu Rwanda. Guhera mu kwa 9 mu 1993 kugeza mu kwa 3 mu 1994 Habyarimana yakomeje kwanga isaranganwa ry'ubutegetsi, intera hamwe zikomeza gutozwa kuri radio RTLM, hakomeza kunyuzwa ibiganiro bikangurira kwica abatutsi. Imiryango iharanira uburenganzira bwa muntu nayo yakomeje kugaragaza ko igihugu cyaganaga habi. Tariki ya 6 kwa 4 mu 1994 Perezida Habyarimana na Cipriano Ntaryamira w'u Burundi bapfira mu ndege yarasiwe i Kigali. Ubwicanyi bufata intera ihambaye mu gihugu, umugambi wa jenoside wari ugeze mu gice cyawo cyatikije benshi. Ukwa 4 tariki ya 21 mu 1994 umuryango w'abibumbye ufata umwanzuro wo kugabanya umubare w'ingabo zawo mu Rwanda uvanwa ku bihumbi 2500 basigara ari 500 bonyine. Bikurikiye abasirikari 10 b'Ababirigi bari muri izi ngabo bishwe n'ingabo za leta. Aba barindiraga umutekano Minisitiri w'Intebe Uwiringiyimana Agata wateganyaga kujya kuri radio akageza ijambo ku Banyarwanda ngo batuze nyuma y'urupfu rwa Habyarimana, ariko itsinda ryo mu mutwe w'ingabo zarindaga umutekano wa Habyarimana ziburizamo iki gikorwa. Mu gitondo cyakurikiyeho ahagana saa 2:30 Madamu Uwiringiyimana aricwa n'umugabo we ubwo bageragezaga guhunga. Tariki ya 30 kwa 4 1994 inama y'umutekano y'umuryango w'abibumbye yarateranye mu gihe cy'amasaha 8 yose hagaruka ku byaberaga mu Rwanda. Mu byaganiriweho byose ijambo jenoside riririndwa mu kugaragaza ubwicanyi bwaberaga mu Rwanda. Iyo rivugwaho rumwe nta kabuza umuryango w'abibumbye wari guhita wohereza ingabo nyinshi mu Rwanda. Ni nako kandi impunzi zakomezaga kwambuka imipaka mu bihugu bituranye n'u Rwanda. Ku munsi umwe abasaga 250 rimwe bigeze kwambuka umupaka na Tanzania. Mu gihe ubwicanyi bwakomezaga mu Rwanda, umuryango w'abibumbye bahugiye mu mpaka ku ya 17 z'ukwa 5 mu 1994 babanza kwemera kohereza abasirikari 6800 mu Rwanda ngo bakumire ubwicanyi. Mu magambo yakoreshejwe mu nyandiko bati acts of genocide may have been committed, ibikorwa bya jenoside bishobora kuba byarabayeho. Ibi mu gihe bajyaga gusa nababyumvikanaho byaratinjijwe cyane, hasiganiwe noneho icyo kuvuga ngo ninde uzishyura amafaranga y'ibikorwa by'izi ngabo mu Rwanda. Ku ya 22 z'ukwa 7 kugeza ubwo inama y'umutekano y'umuryango w'abibumbye ntiyumvikanye ngo bohereze ingabo mu Rwanda, ahubwo bemerera ingabo z'Abafaransa kuba arizo ziza mu gice cy'uburengerazuba bw'u Rwanda kwashinga agace gacungiwe umutekano na kiswe zone turquoise. Ibi ngibi ntibyabujije n'ubundi ko abasivile b'abatutsi bakomeza kwicwa. Nibwo ku nshuro ya mbere
leta zunze ubumwe za Amerika zatungaga agatoki ubwicanyi bwaberaga mu Rwanda ngo ko bishoboka kuba yari jenoside, hari hakiriho kujijinganya no kujya impaka. Mu kwa karindwi mu 1994 n'ubundi RPF leta y'agateganyo y'iyisi y'abatabazi yari imaze kwambuka igana muri Zaire n'amamiliyoni y'abaturage. Ibikorwa by'ingabo z'abafaransa byararangiye basubira iwabo, ariko hasigara itsinda ry'ingabo z'abanya-Ethiopia muri Inamir ya kabiri. RPF ishinga leta y'inzibacyuho, leta y'ubumwe no bizina ryagumye ari iryo. Mu kwa 11 1994 inama y'umutekano y'umuryango w'abibumbye yafashe umwanzuro wo gushinga urukiko mpuzamahanga mpanabyaha rushyirirwaho u Rwanda hakurikiranwa abashinjwa uruhare muri jenoside. Kuva ku ya 5 kugera ku ya 10 mu kwa mbere mu 1995 umuryango w'abibumbye wafatanije na leta za Tanzania na Zaire mu mugambi wo gucyura impunzi zibarirwa mu bihumbi 500 mu mezi 5 yakurikiyeho, ariko icyemezo cyo kohereza ingabo zo kurinda umutekano mu nkambi z'impunzi umuryango w'abibumbye ugitera utwatsi. Ku ya 19 z'ukwa kabiri mu 1995 leta z'ibihugu bitandukanye mu burengerazuba bw'isi zatangiye gushyigikira byimaze y'ubutegetsi bwari bumaze gushingwa. Inkunga zongera gutangwa, ibihugu birimo leta zunze ubumwe za Amerika byahaye leta miliyoni 60 z'amadolari, igice cya mbere cya miliyoni 600 zari ziteganijwe ngo igihugu cyongere gusanwa. Tariki 27 z'ukwa kabiri mu 1995 inama y'umutekano ya Loni isaba leta z'ibihugu byose guta muri yombi abakekwaho uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi. Hagati mu kwa 5 mu 1995 umwuka watangiye kuba mubi hagati y'u Rwanda n'umuryango w'abibumbye, mu gihugu hataboneka inkunga z'amafaranga yo kuzamura ibikorwa bya leta. Ku ya 10 mu kwa 6 1995 inama y'umutekano y'umuryango w'abibumbye yemeye kugabanya ingabo zabo mu Rwanda, hagasigara icya kabiri cyazo. Leta y'u Rwanda yasabaga ko zihava. Nyuma yo kubibasaba kenshi, byageze mu kwa 7 1995 ibihumbi bisaga 720 by'impunzi zari muri Zaire zidakozwe ibyo kugaruka mu Rwanda. Mu kwa 8 1995 u Rwanda rukurirwaho ikomatanyirizwa rwari rwarashyiriweho kugeza ku ya 2 z'ukwa 9 mu 1996. Tariki ya 20 Nzeri Papa Yohani wa kabiri wari imbere y'ikivunge cy'abakristo Gatolika muri Kenya yahamagariye amahanga guhaguruka imvururu zigashira burundu mu Burundi no mu Rwanda. Umutekano wari utarizerwa mu bihugu byombi. Tariki ya 12 z'ukwa 12 1995 urukiko mpuzamahanga mpanabyaha rwashyiriweho u Rwanda TPIR rwahamije ibyaha byibasiye inyoko muntu abantu 8 ba mbere, imanza zirakomeza. Tariki ya 13 Ukuboza mu 1995 Loni yongereye amezi 3 ku butumwa bw'ingabo zari mu Rwanda, yemera no kuzigabanya mu minsi yari igiye gukurikiraho. Mu kwa 2 mu 1997 Kofi Annan wari umunyamabanga mukuru wa Loni asaba ibihugu bine bifite icyicaro gihoraho mu nama y'umutekano ya Loni gukurikirana ibya raporo zavugaga ko ubutegetsi bwa Zaire bunyanyagiza imbunda mu mpunzi z'abanyarwanda zari ku butaka bw'icyo. Kuri uyu munsi twagarutse ku mpine y'urugamba rwo kubohora u Rwanda ndetse no kubyagiye bikorwa ku matariki atandukanye, haba muri politiki imbere mu gihugu n'imibanire n'amahanga. Ushobora gutanga igitekerezo cyawe kuri iki kiganiro unyandikira kuri adresse email muhiremunana@gmail.com cyangwa ukabinyuza kuri page y'ikiganiro ni ibirari by'ubutegetsi kuri facebook.com. Muri iki kiganiro nakusanije ubuhamya bw'abantu benshi bagize uruhare rwa politiki kimwe n'ingabo ku biganiro bagiye batanga mu bitangazamakuru bitandukanye, ndetse nifashisha n'inyandiko zirimo BBC Stephen Tucker talks to Rwanda's President Paul Kagame, Bobo Jacques Roger, le patron de Dallaire parle, révélation sur les dérives d'un général de l'ONU au Rwanda. Dallaire Roméo, j'ai serré la main du diable, la faillite de l'humanité au Rwanda. Onana Charles, silence sur un attentat. Le scandale du génocide rwandais, acte du colloque organisé en avril 2003 à Paris. Les Tim Jess Philippe, Rwanda, 3 jours qui ont fait basculer l'histoire. Reka mbashimire cyane rero mwese twabanye mbararikira kandi ibiganiro by'ubutaha. Red Blue JD. Red Blue JD. Mu kiganiro ibirari by'ubutegetsi cyo kuri uyu munsi tugiye kugaruka ku rugamba rwo kubohora u Rwanda, turebere hamwe bimwe mu byaranze intambara yaherutse ubutegetsi bwa General Juvenal Habyarimana mu 1994. Turagaruka no ku bihe binini byaranze urwo rugamba n'ibihe byakurikiyeho. Turifashisha ubuhamya bwa bamwe mu nzobere za gisirikare b'abanyamahanga bari bari mu Rwanda, inkuru zakozwe ku Rwanda muri icyo gihe ndetse n'inyandiko zashyizwe ahabona ku Rwanda rw'icyo gihe. Ikaze muri iki kiganiro, njye Alphonse Muhiremunana, iyi nayo ni Isango Star. Mu buryo buhinnye ku ikubitiro,
intambara yatangiye ku ya mbere z'ukwa 10 mu 1990 urugamba rurakomeza bigera ku ya 4 mu kwa 8 1993 agahenge ubwo hasinywaga amasezerano ya Arusha habanza kumvikanwa ku isaranganywa ry'ubutegetsi hagashingwa leta ihuriweho mu kwa 4 mu 1994 wari umukuru w'igihugu Juvenal Habyarimana aricwa indege yari mutwaye iraraswa igihugu kigwa mu icuraburindi ry'ubwicanyi buhambaye abataravugaga rumwe nawe barahigwa bukware abatutsi b'abasivile babarirwa muri miliyoni baricumbye yavugaga ku bana bari muri leta zunze ubumwe za Amerika. Ese intambara yatunguye Museveni nk'uko Habyarimana yari atunguwe? Perezida Museveni uko biri kose yahise atangaza ko byose byabaye atabizi, ariko mu myaka yakurikiyeho mu nama nyafurika n'abandi bakuru b'ibihugu avuga ko byamwituyeho gutyo batabyumvikanyeho, ariko ko Uganda yemeye nanone kubafasha hibaha ibikoresho kuko iyo batsindwa ngo asanga kitari kuba ari ikintu cyiza no kuri Uganda ubwayo. Mu minsi mike yakurikiyeho RPF yari imaze kugira igabiro mu birometero 60 hanze y'umurwa mukuru Kigali. Icyo gihe izari ingabo za leta zari nyinshi cyane kurusha abarwanyi ba RPF zifite n'intwaro nyinshi kubarusha, nubwo RPF yakomezaga nayo kwakira umubare w'abasore bazaga kwifatanya nabo. RPF yaje guhura n'ikibazo kitoroshye ubwo General Fred Rwigema wari uyoboye yicwaga. Ibitero bya RPF bisa n'ibibaye bihagazeho gato. Mu Rwanda hoherezwa ingabo z'abazayirwa n'iz'abafaransa bari bafitanye na leta ya Habyarimana amasezerano y'ubufatanye bwa gisirikare. Mu cyiswe Operation Noroi ubufaransa bwemezaga ko bohereje abasirikare babo baje baturuka mu ngabo bari bafite muri Centre Africa ngo bwari bugamije kurinda umutekano w'abene gihugu babo gusa, ariko bikwana jenoside yakorewe abatutsi. Intambara ikomeye yagize n'ingaruka ku karere kose k'ibiyaga bigari ntibwo yari igiye gufata intera ikomeye. Ingabo za RPF inkotanyi zahise zisubukura urugamba rwageze ku ntsinzi rusange, hashinga ubutegetsi bushya. Leta y'abatabazi irahunga hamwe n'ibihumbi byinshi by'ingabo zari zimaze gutakaza urugamba. Hashingwa inkambi nini cyane z'impunzi mu burasirazuba bwa Kongo, izi zishingwamo n'ibigo bya gisirikare hagamijwe n'ubundi kongera kugaba ibitero ku Rwanda. Ibi nabyo byatumye habaho intambara ya mbere kuri Kongo kuva mu 1996 kugeza mu 1997, nayo ivamo indi ya kabiri muri Kongo kuva mu 1998 kugeza mu 2003, zose zihuriramo ingabo z'ibihugu byinshi byo muri Afrika yo hagati n'amajyepfo. Mu nyandiko zitandukanye urugamba rwarangiranye n'umwaka w'1994 ubwo RPF yari imaze gufata umurwa mukuru Kigali, ahandi rwarakomeje kugeza nyuma y'ibitero shuma by'ubucengezi byakorwaga n'imitwe y'abarwanyi baturukaga mu nkambi zari zarashinzwe muri Zaire. Mwigereranwa risanzwe mu minsi ya mbere itegurwa ry'urugamba n'intambara nyirizina muri taktike za gisirikare nubwo impamvu z'intambara zitandukanye, ariko uko M26 ya Fidel Castro n'inshuti ye Che Guevara bafashe umurwa mukuru La Havane muri Cuba bagahirika umunyagitugu Fulgencio Batista, niko RPF yafashe Kigali igahirika Habyarimana. Mwigereranwa risanzwe mu buryo bwa gisirikare nuko intambara yakozwe, imitwe yombi yabanje gutegura ibitero bifashishije udutsinda duto tw'abarwanyi bagendagendaga hirya no hino. Abasirikare bake cyane babanje kugaba ibitero ubundi berekeza mu misozi. Iki misozi hanamye ya Sierra Maestra yari cyo kuri M26 muri Cuba, niki shyamba ry'urugano n'ibirunga ari cyo kuri RPF. Uko M26 yinjiye muri Cuba bavuye muri Mexique, niko abarwanyi ba RPF nabo binjiye mu Rwanda bava muri Uganda. Mu ishyamba imitwe yombi yashinze amaradiyo, abaturage barigishwa kandi abo basore babasangaho bari kwifatanya nabo. Saa 8:30 z'ijoro ku ya mbere z'ukwa 10 mu 1990 abarwanyi ba RPF bagera kuri 50 bambutse umupaka banyuze Kagitumba, bakurikirwa n'amagana y'abandi bari bambaye imyenda ya gisirikare harimo n'iy'ingabo za Uganda. Urugamba rwari rutangiye, Yoweri Kaguta Museveni wa Uganda na Habyarimana w'u Rwanda bose batari mu karere. Icyo gihe bombi bari bitabiriye inama mpuzamahanga y'umuryango w'abibyemezwa ko banashinze ibirindiro byo guhagarika umuvuduko w'abarwanyi ba RPF. Ku itariki ya 7 mu kwa 10 1990 nibwo ingabo za leta icyo gihe zitwaga FAR, Forces Armées Rwandaises, zatangije urugamba rwo gukumira ibitero. Ku ruhande rwa RPF nibwo Paul Kagame wari ufite ipeti rya major icyo gihe yavuye muri leta zunze ubumwe za Amerika, aho yakurikiranaga amasomo y'ubuyobozi bw'ingabo, yahise agaruka abari uyobora aba barwanyi. Iminsi ya mbere y'urugamba iza gukomera ubwo abari abayobozi bakuru bicwaga guhera kuri Rwigema, Major Peter Bayingana na Major Chris Bunyenyezi. Icyo gihe abarwanyi ba RPF bagana mu ishyamba ry'ibirunga. Indege z'abafaransa ngo zarifashishijwe mu kugenzura ibice bari basize inyuma yabo. Ku ya 4 ukwa 10 mu 1994 ingabo za leta ngo zahimbye amayeri zirasa ibisasu byinshi mu nkengero z'umurwa mukuru Kigali hagamijwe kugira ngo rubanda bakangarane ubundi bashyigikira intambara leta yari itangiye. Icyakurikiyeho ni igikorwa cyo guta muri yombi abataravugaga rumwe n'ubutegetsi bwa Habyarimana nabo bakekaga ko bashyigikiye abarwanyi ba RPF. Abasaga 10,000 icyo gihe batabwa muri yombi. Ubwicanyi bwatangiye kwibasira ibihumbi byinshi by'abaturage batari bafite aho bahuriye n'intambara yari yadutse. Paul Kagame